Muriega eroreri nindamunyita ugeni kihunguro giki gitu kia YouTube channel kia Ruth na Mary gitagwo Ruth. Ngwihoka no muraririkana uria Mary amutikire through uhoro wa negation kana kuregana na maundu matiganite. Umuthi tuguthie through different Kikuyu phrases. Ndamwamukira o ringi. Wi mwega mwaka mweru. Wi mwega mwaka mweru. Ungienda kunywa ki? Ungienda kunywa ki? What would you like to drink? You respond like this. Ingienda kunywa kafiaro. Ingienda kunywa kafiaro. Ingienda kunywa turungi. Ingienda kunywa turungi. I would like to drink tea without milk. Wina fejo. Wina fejo. Kiha kioro. Kiha kioro. Demuhotu. Demuhotu. Jikare haha. It's like asking a question. Should I sit here? Jikare haha. Hatire na mundu. Hatire na mundu. Wendete irio iriku. Wendete irio iriku. Nyendete githeri. Nyendete githeri. Urari ku ira. Urari ku ira. Ndirari gicagi. Ndirari gicagi. Kwina riua. Maybe there in the village or in the countryside. Kwina riua. No undeithie na thimu. No undeithie na thimu. Eni. Yes, he's saying yes, of course. Eni. Ingithie tauni atia. Ingithie tauni atia. Na bathi kana matatu. Na bathi kana matatu. We have come to the end of our lesson today. Na ngwihoka ni mwarani kaundu. Tugacemania riu ringi. Don't forget to subscribe if you have not subscribed, to like. Tuonane muthenya ucio ungi. Tigwo na wega.